Wih, semangat penyebab beberapa itu. Apa kan pengeling ini? Loh, kenapa ada semangat bawa hidung ya ini? Nyen makidung beli. Nyebak awaknya nyebak. Oh, kadang nama hidung. Apa sih pengelingan ya ini? Semangat sepenyebab. Sing juari ya banyaran nih. Bisa satu sana bang libi. Ben monen nu. Adi bisa belanjanya ini. Oh beli. Angon ngupas. Beli darang nasi. Jaga enggal gatit lah. Dan akhir belanja. Pasang telah. Yen sing belanja. Apa dar beli? Oral. Misi nyebak ben nyai. Aman telah tinggal ngidegin ya beli. Itu kan repot. Memang nih beli ngelah pipis. Ngelah. Nih ada 200. Suruh lengsud. Inget tang. Dia belanjanya pasang telah. Nah beli. Lakar sepel ya. Langsung telah. Adik polos hati beli. Makane dia pati ngomongan kejelekan kurnan di pisage. Pidan yang ngomongan kejelekan beli nih. Menduga sepuan. Nuga sepon waktu yang harisan tuh. Oh, Men ngomong apa ya? man kadang nyai orang belit-belit. Orang senten mang pipes kurnan. Oh, Apa-apa kebaikan kurnannya tuturang. apang ken-ken. Apang tawang aja banyaran nih. Beli polos ya nyai. Tapi yang sing teman uturan kebaikan anak beli. Yang uturan kejelekan anak. Mari je. Dasar sing nadi orain nyai. Awas ben mani benden ngomongan kejelekan belinya di pisage. Yang bin ngomongan kejelekan beli nih. Potong beli uang dapurnya ini. Sing tadi gitu. Jok main potong kan. Itu kan kewajiban beli nih. Makanya sud nyai ngomongan kejelekan beli nih. Nah, ben manis sing ngomongan kejelekan beli nih. Oh, ben mani sing ngomongan kejelekan kurnan. Man ben puan. Bin ngomongan namun sing bang pipis. Tong. Nomor kurang beberapa jangan.